Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Neutral Border Dispute Redressal Forum Mendak Sngi Hagajingalam Uba Chandame Sungo Chairman ke Hbdrf Kila Pha Kajing Tho Shu Menteri Rangba Kajila Ukonrat Sangma Ban Penkenmau Hbdrf Berkikam Put Usam Ban Kerpat Shimkya Bat Ajingken Halor Kajing Tho Bat Jingalang Kibladab Hbdrf Block 1 Bat Block 2 Ka forum ke penpau ke jing benyau halo ke jing bomdon jing ken snap ke Sorkar wat Haba ke forum ke ladap ban pha bun teli ke jing tho kumju ke jing akren ke jing lang bat ke officer ya ke belalam khmat do menteri rangba ke Hbdrf ke kedoi ki katuk ani ke jing tho bat jing lang ke belong menshwa ke belong ke shitarik rumpang arja apusau ke jing tho bala pha shu menteri rangba arpusan tarik jeliu arja apusan ke jing a jing tho shu menteri rangba bat usumbut menteri rangba uba asnya balang dhal Usembut Menteri Rangba Uba Presiden Song Badu Chief Secretary ke Sorkar Meghalaya. Glere ai gani ga reminder ke jungi representation ke jungi hai deputy hai chief minister Badan Burom jong ke jela Meghalaya korrat ke sangma hage jing Ïadei bat ki jing tip nani kita ke respon ki ba ayu ke government ke lale hage jing Ïadei bat ki representation lani kita ke chithi ki bang ledep ai hagi por ke bladep bat kumban chupan kan mau dang hagan nega arpeu sau terik Oktober ngidang lej ai ya ke wega reminder hi bat hagan ta reminder ngiledep bu chipeu sngi ya ke government la ai por bahkan ai ngi kata ke respon lani kata ke Jubab Henry hadu mentaru ngimpat yo ya ke Jubab. Tehdi nangta ngiladon biang gajing yalang. Bat haga jing yalang ngilirai bangin ai biang sagan ni ke second reminder. Ban perkan mau biang ya ke Sorkar lani ya chief minister Badan Burom jungi ya le segi ya bun kam de kumklet. Bat haga ni ga reminder ru ngil ai por biang ya government bahkan Jubab yang ngi pok peusmi. Lada kelong positif lani lada kalong negatif rumah namar ba kapor kelayaj ti keladon sibun kita ki representation lani ki meeting ki ba nging ladap yasong hindrai kumpan supan kan mau lengkot nyin ya klet no ya kita ki baladap ki ba nadu arajar arpewar kumta ter hindrai kumpan supan kan mau hangne bahaka first February arajar arpew saru ngiladap ai ke wei ke chithi Chau Chief Minister Badan Burom jungi halor ke subjek matter pertaining with the issue of Block 1. Ti kebaar pat de haka arpasan terik Jun arja arpasan. Hagani ngila ai ha Chief Minister Badan Burom bad arngut ki Deputy Chief Minister Badan Burom nang ta Chief Secretary halor kajing dawa jubor lene kajing penbor jong ka we ne ki sengkarbi kata ke Soceng Amreng Border Development Committee kekipak nyong senong khanduli bat kejak kaput ban register ki senong kitau jongki yaki lengkha ki puta jongki sepo karbi anglong autonomous council bat kebalai dag meeting ngiladep yesong bat chief minister Badan Burom jungi ha cabinet room hang nehi bat dag jing don langru kita ki head official jong ka Sorkar jela Meghalaya jungi bat kaba khaddu kamut haka khalai tarik Agos arajar perusahaan tehani ru ngiladap ai kata ke joint representation da ke ba ai je ke address hadip hai chief minister Badan Burom jungi hi nang ta ki arngut ki deputy chief minister bad chief secretary badang ta chabaro ki head official jong department prepare badon kapok kan ke jel hapok ke Sorkar Meghalaya ke jungi bad haga jing Ïadei bad baro kini ki representation lane ke nege jing yalang ke bangi penlong kalong behi halor ke phang nag benta ban penbej no yo purusam bat kawai kamat ka badon kam haga bangli akren hi mar kamat bat chief minister bat kini ki nong yalam jongga jela ga jongi kabalong haga nega in person meeting mo haga nega arpesan terik me arjar bosan kalong na ka benta ban itu no kata ke inclusion kata ke recognition ya baro kisnong khasipenar jongi ki badon hapo Block 1 kamtam ki bahap hapo ka elaka labang nang pelut kat kum baladep penim ya kene elaka
ladap itu itau yang ni kisnong ladap ai sanat ye ki he kisnong jong ni kisnong baro daga Ïadei Hills Autonomous Council te ke kamram galong baga sorkar kan pendep no kloi kat bala ban itu no ye gini kisnong ban penrung no ye gini kisnong hapo ke jelam ke leya khanang bagi ni kisnong kin yo jing itu no hapo ke jelam ke leya jungi bat nangta kin sayo no baro ke jing don kam bat kumalong benta ke jing don kam ke bakong san jogi pai kasih penar jungi ki besong basa chakite ki jaka kalong bi halor ki kot isla jogi breu namar hadu benta ki pai dong senong jungi ki badon sete kimpat yo ki kot isla kum ki election photo identity card ki birth certificate ki Aadhaar card nang ta ki ki kot isla ka badon kamro bat ho ja ki snem ki beledep ki don tangkat to kan nengut ki badon sepo asam henre ki babun ni hadu benta kamot kimpat don kita ki kot isla sa asam se mekhaliaro te kane gede ke we ke jing ke ba bu hakmat haga jing im ke jungkil ne haga jing Ïadei barka long breu man breu ke jungki ke namar balai bon ki khana ke balai school menta barok ngi tibhi nadu kelas 4 kelas 5 ru ke lapan ki Aadhaar kumta ter ki kimye yo ke lapep school no bat kini ki bala pendep ki ba mut ban ru ki college ru kimyo ki skill trap certificate ru kimyo ki Aadhaar ru kimyo ki epic ru kimyo kini ru ke lapep school no bat nalor kata wat ki balai belaru mentala ringi lai bela tre mistril ne gino ki kamria ki chino ki thauru chene sport mekalia ru ki pan ki residential ki pan ye kita ki epic ki Aadhaar kumta ter ken te ka bai ki te gino song snow jing ki bran sete ban lai bela ru ki ban lai pule ru ki ban lai kam ban wat kam ban jam ru ki te de halor ka ne ga jing shisha halor ka ne ga jing don kam ka bakar ki te ngi la khot pelong no ik jing lang kai te hooj ni ai ke jing yero ke sorkar bakla pelut e ta kapor bani kendu bani kirei hadin kan ne ke jing lang kamun ngimpat yo kanu ke jubab ru la daga hooj le ne em ru ngimpat yo te de na ke daw ba menta ke sngi ile ai ke ne ke jing tho ke jungi bada ke cu kapor ru kamut na ke leng jing ung forum ni wan ship ki press ki media bat leng ba jong ki press ki media ke long hi ke jing pentip ya barok ki pai ke beri hunjot rep bat ki pai senong jong jelambe ke le jungi bat kum juru ke jing pentip ya ke sorkar bagadai ke ban burung lene ban simkhia ya ke ke ba nging ledep ya kran nging dep ya selok mo nagamta ka ke jing jong breu jungi te sagaweru ngangador pan ong ba kumbalong menta gawe ke jing ke ba crowd ba kalong ba ki pai no sedong jungi ya bron sete kila sedang benya namar la kato la lai sao teli kisnem nadu pas sedang no ke jing penbej put kat kumbalawan ke direction central government tega ni gajing persang jong government ban penbeju purusam klaim dala man pendep kalong ke bebujing ma bahadu kata-kata ki pak nyong chunong ke badon si thain bordar namar ke pressure ke bejur bah ke wan na ke pat geliang hi te nakata ka daw ke mut ba ke ke bejia sipo mukro ke bejia sipo kanduli ke bejia sipo lapangap nila sakhi lagi jong ikmat bat ke ne ke de ke daw ba ke wan rai ke jinge ye ki berjungi basong basa sakaput te ke jinge de ba ke niru na ke leng jing ko forum ni kentu ya government ba lada amla bani penbejo purusam kamut ke kormen ka dei betim khia bani kren bat ketegi liang ke badon nang te kim dei ban thau gino kita ki lat ti ban wan rai kata ke huri hura dan ne kata ke ban lebeng ye ki berujungi ke songe basa ke jaka kaput bar sakawe ngadon ban ong ne ba kumalong menta kumbang adap kren ndu mene ka JHDC ka lep itu ye kini snong lep pen im ye ke elaka bal dep ai sanat yo acting loloi badi ge snong baro kumba artheonyo ro prateli snong mental dep ai sanat kinre ki yo tang kata sanat bat kane sanat kam don kam ye wat long lawat lagi yo makana na po JCDC ke belum na po ke jalan megalia ro namar balai ba kimpat yo kita ke kot islah ke belum kam ke namar kam dei ke subjek jom reser council te ban ai kita ke epic ban ai kita ke Aadhaar ban ai kita ki smart card kum ta ter ke te ki pai ba site kila ya khnyum bat kila ngia ba te kila ya pisa kila lang api te de nang ke daw ba ka sabu jing wat kum yengi ginong yalam ki batre pai ba ki berit beriaru ke mut ngelamat jing ba ban kontrol ki beriu jungi ba ke long bi sha ba ke long ki ba bi bari tre lang ke te de nang ke daw ke mut ba ngibu ke ne ke jing kerpat ke jing kentu ba ke jing dawah ro ke government ke sorkar ba ke dei ban simkhia no mardor bar haga ni ka representation sagawe ngi don pong ba kumang ong menne ngila ai por chi peu sugi government baka dei ban jubab yangi lada kalong oil kalong emru khanang ba mangipat gamut ngin
la ban sim ya ka senjam ka ba ayu ngide man le ka jing ide ba kan ni Iba senjam makin sim din ko lagi sosial dalam proses itu. te la da ngi yo ya kan ni la ngi yo ya kan ni ka jubab te la da ka long oi la da ka long emru la da ngi yo ka jubab ko biang la da ngi don ka man ap ngin ap ke hinel da ngim yo pat ka jubab ka bo biang la ni la da ngim yo ya ka jubab kamut ngin sa khot perlong biang ka jing yalang hapok ka forum jungi bat hang ta ngin sim karai kumno ngin le bat ayu ba ngide man le te kam dalong ka bala tip ka bala bana pa ba hinre na kalian jonga ko musharman ngadap ka masim ka bas ngeu khia bat lengba jong kene kalat pathai kubor bo pher nga kwaru ban kentu bat nga kerpat ru ya baro ki pai jong snong khasi penar jongi ki badon na poblok wan ba kumalang menta ngiyo iba hadin ka jingsha lebeng ka jing lebeng ka jing thombor bat ka jing torsor ka bahar kom ki pai kasi prar jongi ke badon ke besong ke pasak cepo blok wan elaka labang nang kelop da kini ki pai benriu karbi hagi snem ke bledep lengba kita ki singking atiar ni kita ki single no ke bopher kamut ka jing mut jongki ke dei ban be snong no yang ngina kane ke jaka bat lengba kane ke jing torsor ke jongki ke jing lebeng ke jongki ki pai kasi prar jongi ke besong ke pasak cekite ke jaka kila hapan persnong hadu laisin laiwat hinre anda ki iba kimla syuban be snong yengi te menta ki lepat da kebut ceng ka e ka kebut menta kamut kila sedang ban phon ban pa ban kejor ya ki briu jungi kham tam gitu ki ba kham pau khamat nagane ki jella bakin penyedai lene bakin lek ceki council ke jongki ceki government ke jongki naga peta ban ai kita ke jingi rap kumta ter te ha ke jingi de bagane nganga kentui ki pardok persnam jungi ki bas chong ki basa apo blok on bat blok tur kumju dalai le gemut ngim dei ban ngop hagani kane ke dei ka por ju ke jingi le te naga leng jungi ku menung lam berit beriaru ngela persang ban yele kat bala ban ye kran ke sorkar naga meta ban pendep kloy kini ki jing dawa ke jungi te ngangej ba ke government ru keladon ni kata ke dakasin bar keladon ni kata ke jingi trailang naga government ru kumang dep keren du menni tengah kerpat ki nong senong jungi ke badon sete ba kim dei ban ye ngop kim dei ban ye kendu ya kita ki riu pau khamat mo ki ba wan na kaliang asam naga benta ban pendek ya kita ki kran ki skim kumta ter ki lenti ki sengkeng ki umam ki umdi namar menta kane gede ngeletip sai ba kane gede tang kata ke but jongki ba kumno kamut bakila ban pengongu ye gibreu jungi bakila ban pendiet ye gibreu jungi bakin long ki bakloy ban ne ban sa lene ban long no cepo asam kai telada ke long kumta kamut kalong ka ba ma lene kalong ka ba e ing hedu kata bat kalong ru ka ba pendu bar pensim bat ka kani nga keren ka basai bakalong hi kam diri dijaj benreu bat ka kam income salangman te dede ke kedau ngakan tu ban kerpat ya barok ki pardok persnam jingi nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik ya kita ki jing penbek na kaliang ka karbi ang autonomous council bat na kaliang government of pasam bat sakaveru komut ban ngop leni ban bek ru nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik ban ting ru ngemut nyim dei ban yating nyidei ban long ke beslur bat ka cukup poru ngemut nyidei ban scam kata ka jing mut perkhat bat nyidei ru ban yaisha